Hazır biz жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү экинчи бөлүктүн башында эле кызыктуу конкурска бурабыз бар экен. Demek meymanlar hazır ikinci bölümün başında biz kayradan söz versek payımız biraz seyri болуп калышы мүмкүн. Аскатага келиңиз мына жерге. Hazır siz özүңүз тараптан мына Чыңгыз агамдын командасынан Шайыр Шамдагы айымдардан бир айым алып чыгасыз. Бир эле айым жетет. Ал эми мен Самара командасынан Шайыр Шамдагай өзүнө ишенген мыкты айымдардан бир айым чакырам. Кайсы тараптан чыккан айым биринчи чыккан болсо, автоматтык түрдө 4 упай кошуп беребиз жөн эле. Кайсы тараптан биринчи чыккан айымдарга? Барбы? Самара командасынан барбы айымдардан? Самара командасынан. Айымдардан. Эже чыгабыз ба? Шайыр Шамдагайда өзүнө ишенген жеңгелерден басын эже жүрүп. Кол чапмаңыздар, мына бизден чыкты. Бизден чыгып атат мына. Эжеңизге кол чабыңыз бар экенде. Жүрүңүз. Басыңыз. Чыңгыз агабыз тараптан чыккан эже атыңыз ким? Венера. Венера эжебиздин көрөрмандары барбы? Гүлзина эжебиздин көрөрмандары. Азыр конкурсубуз 3 турдан турат эже. 3 турдан турат. Биринчи турун баштайбыз. Биринчи турунда сиз Чыңгыз агабызды макташыңыз керек. Чыңгыз агабызды машиненин запчасттары менен мактайсыз. Машиненин запчасттары менен газ, мотор, ошол менен. Ал эми сиз Самара жеңемди мактайсыз. Тамактын оттары менен мактайсыз. Биздер аш ушундай кете бересиздер. Демек, конкурсанткаларыбызга дем күч берип кол чайып коюңуздар. Биринчи турду баштайбыз меймандар. Биринчи тур кетти. Биздин жигит Газ, биздин жеңет Мамды. Кол чайып поддержка кылып меймандар. Биздин агабыз Роль. Биздин жеңебиз Лагма. Биздин агабыз Тору. Биздин жеңебиз Шорпа. Биздин агабыз Фар. Биздин жеңебиз Чүчпара. Биздин акебиз Кабина? Кабина деп общий беребиз албы. Биздин жеңебиз Атала дейт. Биздин акебиз Эже бир, эже эки жарым, 3 кол чаппаңыздар, 1 упай алды да. Биринчи туру меймандар аяктаган. Эже айтыкча эсептеп салдың го, айтканга жетишпей калды эже. Конкурс эмес теп жогорулап кетет да. Бар экенде. Демек биринчи тур аяктады. Эми экинчи турун баштайбыз. Экинчи турунда сиз өзүңүздүн командаңыздан эң мыкты бийлеген айымдардан бир айым, сиз өзүңүздүн командаңыздан жакшы бийлеген айымдардан бир айым. Өзүңүздүн ордуңуздан эмес, башка орундуктагы айымдардан батырактан жакшы бийлеген бир айым. Жакшы бийлеген. Иштер жакшы. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Демек, азыр меймандар конкурсубуздун экинчи туру болот. Экинчи турундагы эрежелерди тааныштырабыз. Азыр айымдарды бирден чакырабыз бул жака. Бирден чыгасыздар дагы 80-90 жылдагы чыгармаларга бийлейсиздер. 30 секунд, 40 секунд болду. Бирок ошол 30 секунд, 40 секунддун ичинде болгон өнөрдү, болгон классты элдерге көргөзүшүбүз керек болду. Кайсы тарап мыкты бийлесе, биринчи орунду берген ошол команда утат. Демек, жана биз кол чабуудан биз баштаганбыз. Биринчи сиздердин командаңыздардан бир айымды чакырыңыз. Бар экенде мен мына ушу команданын капитанын биринчи чакырайын, жегелеңиз өзүңүз баш болуп баштап берсеңиз. Азыр 80-жылдагы шамдуу жакшы музыка коюлат. Мына ушул музыкага Ислам мырза айтып өткөндөй 30 секунддун ичинде болгон классы көрсөтүшүбүз керек да. Эжекебизге поддержка кылып турабыз. Маэстро даяр болгон болсо, дөт бар экенде. Emin Samara komandası. Mınандай бийлей.
Birinci sizden başlayın. Emin үйреніп алыңыздар анча-мынча бийлей албагандар. Эже кулагыңыз турсоңуз бир нерсе айтам. Эже мына өчөнүн өтүп бийлеп койсоңуз биринчи орун сизге берем эже. Келишиппи? Самара командасынын күйөрмандары поддержка кылып, катуураак кол чапкырыңыздар. Демек биз баштайбыз кеттик эже. Qanday biladi mehmonlar? İslam. Ejekеев бийлеп атканда оператор каландык аркага чыгып ийди. Мен ойлоп түптүздө урганбы деп кетип калат окшойт деп. Demek Çıngiz komandasına gezek veremiz ikinci ayında. Ayağımız pecah. Жакшы музыкадан бит ой бериңиз бара баштайбыз. Hareketli поддержка. Qanday biladi mehmonlar Çıngiz komandası? Çamananız. Duh tushib qolmadimi? Mayli. Elimizde bir yaxshi söz var go janağı konsertlerin ayağında emgek singirgen artistler, el artistler kıdayt mehmonlar. Konkursun ayağında da en mıқты biylегендерди biyleyip. Aldın ala eskertemiz, den soluğu начарлар болсо сыртка чыгып турмуздар. Сыртқа шығып тұрмыздар, бей мынандай болып деп 3 айырма көргізіп қойшымыз керек. Демек, даярымыз кеттік. Смертен не танет. Şu en başta dedi. Qanday biladi mehmonlar? Barmağımızlar en soğan biylediğinizler bunday. Eптеп-септеп эле катышып койдасыздар. Мен чынын айтайын сиздерге. Чын жүрөктөн катышып айтасыздар. Экинчи тур аякталды мehmonдар ушуну менен. Экинчи тур аякталды. Көмөк көрсөткөн айымдарга эң сонун белектерди беребиз. Бул шампанский сизге эже. Андан кийинки эжекебиз кана. Эже мына шампанский сизге. Сырты кара болгону менен ичи алам эже. Ол чабылат. Эме, шампанский берип атканда кызыгы. Анал жерде турган жигиттер. Мына биздики деп. Демек 3-чү турга кезек беребиз. 3-чү турду баштайбыз эже. Демек сиздерден баштайлы, кайрадан чүрүнгөчө басат. Биздики дайын. Эже мындай чын жүрөктөн катышайлы. Азыр 80-90-жылдагыларга бийлесеңиздер, эми заманбап бийлесе жанагы Шымкенттин кыздары зың деген музыканы коюп берет, ошол музыкага бийлейбиз. Кыргыздын кыздары зың. Даярбызбы? Даярбызбы? Демек күйөрмандар кол чапкырыңыздар, биз баштайбыз кеттик. Кыздары İslam az anı saz деп koyup bakıştı. Ayaktan bolot dеңиз. Каракулжадын мо камерага каракулжа салам деп коюңуз. Каракулжа салам. Жакында барам деп. Ой, алыстан барам да. Барганда карызын төлөйүн деп коюңуз. Тамаша. Даярбызбы? Күйөрмандар даярсыздарбы?
Пойдётся, пойдёт. Bu ejebizdi başlatış kıyın eken daha başlaganan toktotуш kıyın eken. Эми аныктайбыз, астыга чыгабыз. Биринчи орун, экинчи орунду аныктайбыз. Кайсыл командага гол чабуулар көп болгон болсо, демек биринчи орунду ошол команда утат. Чыңгыз агабыз тараптан чыккан айым биринчи орунду алсын дегендер барбы? Чамагыбыз. Кул эжебиз анча бийлей албады. Самара тараптан чыккан айым жакшы бийледи. Ушул айым алсын дегендер барбы? Эң көп гол чабуулар менен биринчи орунду белеген Чыңгыз агабыз тараптан чыккан айымга ыйгарабыз. Гол чабыңыздар. Ал эми экинчи орунду белеген кызыбыз тараптан чыккан эжекебизге эң сонун белек беребиз. Гол чабыңыздар. Анан меймандар, мага гол чабуулар азыраак болуп калды. Чындыгында мына эже утту деп туруп экинчи орунду белегине берип салат экен гол чабуулар менен. Берип салабыз эже. Алын эже. Мен алабыз. Анан ой мен акылдуумун деп туруп мага биринчи орунду белеги жетет деп туруп экинчи орунду кайдарып берип коет экен. Ошондо шот чыгат да. Алын эже. Берип коюм эже. Анан эки эжекебиз тең аябай акылдуу экен меймандар. Тамадалар биринчи орунду, экинчи орунду бергенден ушинтип тура бербей шарт отуруп албайлыбы деп туруп отуруп алышат экен, караңыздарчы. Гол чабуулар айымдарыбызга баракелдер кызматсыздар. Кадырлуу коноктор, дагы да болсо барыңыздарга тойдогудай жакшы маанай тартуулуу менен биргеликте алдыңыздарга кечебиздин төрүнөн орун алган ардактуу той ээлеринин жакындарына куттуктоо кезегин узатып аксакал агаларыбызды сахнага чакырабыз. Тагыраак айтканда тойубузга келген меймандардын арасынан аксакалдар, тагыраак айтканда Москва жергесиндеги аксакалдар кеңешинин мүчөсү Эрталды агабыз баштаган, ошондой эле Таалай агаларыбыз коштогон жамаатты, Болот агаларыбыз баштаган жамаатты куттуктоо кезегине сахнага чакырбайга уруксат этиңиздер. Сиздер кубанычыңыздар кут болсун дейли. Мынакей бүгүнкү күндө кубаныч кабалды, ошол кубаныч сиздердей жакындар менен тең бөлүшүп отурган той ээлерине болгон жакшы куттуктообуздар сиздерден болсун, той ээлерине. Демек, тынчтыкты сактап, жакшы тилектерге биргеликте кулак салалы туугандар. Карызы бар, денерisi бар, карынын кебин капка сал дейт экен. Келиңиздер, тынчтык сактап алалы. Урматтуу бүгүнкү улуу тойдун, үй тойдун катышуучулары, менин Чыңгыз келин мына улуу той, үй тоюңар кут болсун. Дайым ушул эмне тилеген тилегиңер болсо, ошо тилегиңерге жеткиле ырыскы берсин, ынтымак берсин. Ар дайым ушул ошол алган үйүңдө балдарың менен уулдун урматын, кыздын кызматын, келиндин сыйын көрүп, ата энең менен, урук туугандарың менен ар дайым жакшылыктын үстүндө бол. Экинчи, бул жерде мен бүгүн буйганын аксакалы катары, агаңар катары абдан сүйүнүп отурам. Себеби баягы 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. Москва, даже biz 71 жылы мен Бишкектен окуп, 74 жылы Москвага келет деп практикага келе албай калып арманда калган. Москвага келиш абдан кыйын болгон. Мына бүгүн ушу 100 жылдан кийин 17-жылы революция болсо, ошондон кийин мына кыргыз эли Кудайдын буйругубу же болбосо турмуштун талабыбы, мына biz özümüz görmegen, bilmegen dünyanın en koz, en madaniyatlı, ilimi önükken, bilimi önükken Orus elinin şaharında işlep, yaşap, arısaz gelgensi buna ötüp üy alıp, bul degen ayabay kuvanışlı verse, Kudayım bizde jaratkanda bardığını bergen eken adamga. Eki butlu, eki oldu, gözlü, gözsün dep, boynusuz dep başlı, iştesin dep oldu. Ben aytan ele bilinlerim.
егер адам эмгектенсе, эмгек кылса, Кудай ошого берет экен. Анан эки колду жайып, асманды карап отура берсе, ага эч нерсе бербейт. Ошон үчүн ушул Москвага келген менин инелерим, карындаштарым мүмкүнчүлүгүңөргө карап, маңдай териңерди төгүп, ошол маңдай териңер менен жашагыла. Ушундай буйганын баштоочусу болуп мына ак эмгеги менен өзүнүн бир туугандары бул ынтымакчылыктын ырыскынын белгиси. Ошол ырыскыны калган инилериме берсин. Силер да ушундай үй алгыла. Уулдарды тарбиялап, бирок Москвада мен силерге аксакалдык кеңешим билим бергиле. Жакшы билим алсын. Силерге окшоп жер жыпырып, пол тазалап жүрбөсүн. Билимдин устаты болсун, жаны кыйналбасын. Интеллектуал болуп чоңоюшсун. Ошого шарт түзгүлө. Мына биринчи шартты түзүп үйдү алып, балдар менен мына жакшы тойду кылып атат. Мен ошол инелериме абдан ыраазымын. Дайым ошол чоң ата чоң инелердин арбага колдоп жүрсүн. Анан кыргыз жигиттерге айтарыбыз, Москвада тала жеринде жүрөсүңөр, аман болгула, кырсыктан сырткары болгула. Милициядан, полициядан Кудай сактасын. Тапканыңар өзүңөргө буйрусун, аз табасыңар, көп табасыңарбы, Кудайым буйрусун деп айтам. Той кылансын, ушундай тойдун үстүндө жүрө берели. Бардыгыңыздарга рахмат. Чыңгызыңын және ошол тоюң куттук болсун, үйүңдө дайыма бактылуу болсун. Мына уулдарыңа, баталдарыңа, ушул балдарыңарга өзүңөрдө жакшы ден соолукта болуп, дайыма ошо ден соолукта болсун. Силерге да каалар ошо өзүңөрдө ден соолукта болгула. Дайыма şu altta tabi tilegen oy maksatına olsa şurada iyilikli işe açsın. Oşan menenle birge bağı tuğal vurup el yurtun menen birge ol. Daima şu dastakon jakşılıklarına jayılıp bersin. Oşanda ele tuğal jengenden elde apam uşul kişilerge da çengden sonra uzun ömür. Sizlerden mаңдайыңарда şu ысып чайыңарды içip төөрүңөрдө мына отуруп жүрөсүң. Rahmat barakет айтылган тилектерди Кудай кабыл этсин дейли. Дагы да болсо жакшы тилектерди кошумчалайды келиңиз сага. Рахмат. Менин чыңгыз карындашыбыз Самалы Кыргызстан Кыргызстан жерден Ботман баарыбыз тууган чатыш эшпес. Үйүңөр насип кылып библияларга жакшы калган үйүңөр бакыттуу үй болсун, табайдын үй болсун, тынчтыктуу үй болсун. Бала чакаңарда өсүп чоңоюп, ошол үйлөрдө жакшылыкты көргүлө, өзүңөр ден соолукта ишиңерде болсун. Жакшы адамдар болуп, ушул бала чакаңарды ошол үйлөрдө ул үйлөп ыс чыгаргыла, аман эсен болуп, ишиңер болсун. Rahmat barakende жамаатта бир ай бар экен, мына ушул эжекебизге микрофон затаны жакшы тилектерге кулак салалы келиңиз эже. Алган үйүңөр Кудай насип кылып, ошол үйдөн үйлөр кыз чыгаргыла. Ошол көргөндө Урман эже дайыма силер менен бирге болсун, чайыңардын ушул Урман эже жакшы силерди көргөткүлө, уулуңардын, кызыңардын тойлорунда болсун. Şu bardıq şu kalorlarga koşulan şu dayım silerge qanday kalorda Kudayım nasip olsun. Baktını oldular, var oldular. Rahmat barakende tilekтерди Кудай кабыл этсин дейли. 5 манча бөлөк билек, 5 адам бөлөк тилек бирдип. Калганыбыз тилектеш ниеттеш болуп дагы той ээлерин куттук табарынан келген белектерди тапшырала. Музыка кошто берсин баракенде. Тойдор той кылансын. Той ээлерин куттуктап, эстерикке сүрөткө түшүп андан соң куттуу урундуктарга жайгашып бересиздер баракенде.
бармақтай болған жақсы бар екенді. Жаңағы жаңылмасқа репетиция қылып атасыздар ғой? Ал жаңылмастың белегі чоңайып кеттір туғандар. Ешкім әрекет қылып аттыр, а? Демек мен башқа тауышмаға көңіліңіздер тура. Тауышмаға айтайын, тапқан адам мына ошол жақшы билеттің иесі болады туғандар. Бүгінгі күнде игілігін, қуанышын жақындарменен тең бөлісіп отырған Чыңғыз Мырза менен Самар айымдын үй бүлөсү тууралуу. Азыр көбүрөөктөр, мен азыр мына ушул үй бүлөгө тиешелүү суроо берем. Ким биринчи кол көтөрүп жооп берген болсо мына ушул билекти берем. Чыңғыз Мырза менен Самар айымдын алғашқы Алла бұйырып берген баласы қайсы жылы қайсы тұсында туылған кім айтады? Не 18-і? Қандай? 2000? Так малымат жоқ, кім біледі? Алғашқы баласы, ұлы баласы. Қандай дейсің? Январдың ұлы? Чыңғыз Мырза мына жерде тұрыңыз, қаяқта тұрады? Чыңғыз Мырза. Сіз не бұл жерге отырып алып айтып атасыз? Айтқан жоқ бұл? 2008 январ. Тұра бұл? Айтып қойдыңыз ғой? Чоғы төреген. Өзіңіздің төреген күніңіз ұмытып қаласыз. Апырай? Атыңыз кім еле? Бұл елдағы төреді. Адаштырып аттырып төрей беріп. Ол чоғылар. Мұнатса ұмытып кеткен айып еткеністер, Береріңіз құтты олсын. Береріктері оңынан жүріп алдыңыз ғой. Азаматсыз кәдік жіберіп қойыңыз. Бар екенді. Айтаткен қырғызда меймандар. Арғымақтың жақшысы азырақ жеп көбірек фұрқайт, меймандардың жақшысы азырақ сүйлеп көбірек тыңшайт деген меймандар. Бүгінгі тойымызға аябай иманды, маданияттуу конокторлор келипсиздер, ушунуңуздар ешқашан жазбаңыздар дейбиз. Ал эми бул жерде меймандар сиздер үчүн Чыңгыз агабыз менен Самара жеңemiz мактаныш үчүн той берип жаткан жок меймандар. Бирден-бир максаты бардыгыңыздардан бата тилеп болуп турат меймандар. Муну менен айтарыбыз, бата бергенге чейин эч кимиңиздер эч жакка кетпей туруңуздар. Мен сиздерден ошол өтүнүп сунам меймандар. Ал эми кайрадан сөз кербенине жолго чыгабыз. Мен бул жака сөздүн кезегине чакырайын. Кичинекей наристер сураган экен Чыңгыз Айтматов атабыздан. Ата айтыңызчы, бул жашоодо кандай инсан бактылуу десе, Чыңгыз Айтматов айткан экен меймандар. Бул жашоодо эрте менен туруп барганга иши болсо, кайрадан кеч үйгө келгенде тосуп алганга киши болсо, ал инсандан өткөн бактылуу инсан жок деген экен меймандар. Себеп дегенде бүгүнкү тоюбуздун күнөөкөрү Чыңгыз агабызды бактылуу десек болот меймандар. Себеп дегенде эрте менен туруп алганга иши бар, кайрадан кеч үйгө келгенде тосуп алган кишиси бар меймандар. Ошол эрте менен туруп алганга бирге эмгектенген эмгек жамаатын тактап айтканда Чыңгыз агабыздын коллектив жамаатын сөздүн кезегине чакырайын агалар. Жамаатыңыздар менен келип бериңиздер, биз сиздерди күтөбүз, келип болуңуздар. Сиздердин катарыңыздар эч качан кемибесин, көбөйсүн дейбиз, ишиңизде ийгиликтүү болсун, бар болуңуздар дейбиз. Демек сөздүн кезегин кимден баштайбыз? Улуулатып, сулуулатып. Я. Улуусун деле, сулуусун деле, красавчиги деле мына алабыз экен, Кимге берейин? Чыңгыз менен Самара ден соолук, узун өмүр куталайык. Алган үйүндө ар дайым тойлор болсун. Тойлордо бардык жамааттар ушундай алдыга келип шерттеш болуп биздин атыбыздан сага ийгилик кылайык. Чыңгыз, Самара, биргеден соолук тапкалар. Ага күнүңүз куту болсун. Ден соолук болсун. Ар дайым ушу үйдө кыз берип, уул үйлөп, жакшы тойлор беребиз. Ден соолук, чын эле болот. Рахмат айымдардан
бирөөңүздөр кошумчалап коесуздарбы же кошуласыздарбы? Келиңиздер, ортого чыгышындай. Рахмат, сіздерге ушул үйіңіздер жолда үйлерде болсын, ұлдарыңыздар сіздерге күнді, барлық жаққа күнді, естүү, ақылды балдардан оқча ойсын, дағы ушундай ақтап тұрғындар жайы берсін үйіңіздерді, батыс келген меймандарға денсаулық өзіңіздерге дагы чын денсаулық каалаймын, арманыңыздар бактылуу болуңуздар, биргеликте. Баракелде. Рахмат, ордуңуздардан жылбай туруп, тойларын ортолукка алып туруп, ушул моменттен пайдаланып, эстелик үчүн сүрөткө түшүп коюңуздар. Батыраак-батыраактан, ортолуктан. Андан кийин анан куттуктап белек тапшырабыз. Баракелде. Сүрөтчү жигиттер тартыңыздар. Алып барып анан кийин сатыңыздар. Нура эмеспи? Нура дейт. Күлүп түшүңүздөр. Бесплатный чыгартылат. 7 жыл кетти. Кылыбы көп. Ал эми убакыттан отурбастан андан кийинки жамаатты бул жака чакырам. Ал жамаат сүйлөп болгондон кийин кайрадан экинчи жарым сааттык биян трагын баштайбыз меймандар. Мүмкүн болсо сөздүн кезегине келип коюңуздар. Чыңгыз агабыздын жезде күйөө балдары өзгөчө Мамат Кабыл агабыз жана Нурбек агабыз, Тариел Чайыр агаларыбыз баштаган жамаатка сиздер да отурасыздар. Жезде күйөө балдар жамааты. Ассаламу алейкум туугандар, саламатсыздарбы? Чыңгыз, Самара. Ошо мен кыскача дагы айтып коеюн. Конушуңар ыңгайлуу өтүү болсун дейбиз. Конушуңар болсун. Жакшы, ошо жеңил дагы, ошо силердин көрүмдөрдү көп болуп жүрө берсин. Балалуу, чакалуу, аманчылык болсун. Дайыма ушул өмүрдөн той болсун. Жакшылыктар көзүнө жүрө берсин. Kız verirler, bu milyon Рахмат, айтып кошулабызбы? Бар болуңуздар дейбиз. Тойлорун туттаңыздар, чоң рахмат.
Sızday tatlı alçağılar geçirip koy beni canım ey armanım. Bilem bir gün başkasına yoluğarım. Geçki tuman, geçki tuman, başka baktım barınçaldan. Oh, geçki tuman, tuman tuman, tuman tuman, tuman tuman, tuman. Ya şimdi ne diyeceğim, tanışın toyuna hizmet kılıp buna çocuklar şundayken Moskvan çocukları Жылқының еттері Қырғызстандығындай емес жағымда. Ötele kusu жоқ. Мына çocukları мындай екен ей бaba. Қырғызстандікі сап-сары бол ötele. Бұл жақсан қара олуда. Жақшы еттері. Son çıkan bu uçaç. Бұл ұшаны атайын şu Қырғызстандан мен жеңем келді де şu. Ошоға тартайын деп атам. Мына ұшаны қандай болды? Жақсы өте. Шығарып беріп атабыз енді не дейін? Ardaq toyunga жинамыздар, орын алыңыздар демек biz бүгінгі кешемізді екінші бөлігін аяқтап, үшінші Üçüncü bölüm başladı. Bir kol cevap koyumuzdan çıkıyoruz hareketler. Рахмат, меймандар, чарчаган жоқсыздар бар. Маңайыңыздар жақсы болған болса, екі қолыңыздар өйдігі биік көтеріп қойыңыздаршы меймандар. Маңайы жақсы меймандар келіңіздер. Бардыңыз бұл бөлікте. Көтеріп қойдан шүлді отырамыз, көтеріп қойдан. Бардыңыз көтеріп келіңіздер меймандар. Бардыңыз, ежелер ағалар. Келіңіздер. Түз көтеріп тұрамыз. Ұнат меймандар, екі қолыңыздар өйдігі биік көтеріңіздер келіңіздер. Ебі той айдарын чын жүректен құттықтап келген меймандар, жаныңыздағы отырған меймандардың желкесіне қолыңыздарды қойыңыздар. Бардыңыз, Жаныңыздардағы меймандардың желкесіне қолды қойыңыздар. Әлемі той басталғаннан бері biraz шаршап қалдыңыздар, бірі-біріңіздерді массаж қылып қойыңыздар, жақсы болыңыздар. Қара келді. Қила сергіп қалдыңыздар ма? Анда ушun tempeler uşu ırmak bilen toydu ulantağız para geldi. Ебі меймандар, ең чоң конкурсты баштайбыз. Ең соңына белектер қалды. Белектермен таныштырабыз меймандар. Гарантиясымен мұның өзгөчөлүгү свет жоқса дағы іштей береді екен, дағы сусы жоқ деле қайнай береді екен меймандар. 3 пара шығып беріңіздер, 3 парамен ең соңғы конкурс баштайбыз. Çıngiz ağamыздың dostlarından sözsüz bir para gerek. Bravo. Sözsüz bir para gerek. Ezekçiniz basınız. Üçüncü gitlerді сыйлабасаңыздар, сыйлабайлы қойыңыздар. Тойларын сыйлаған меймандар болса, biraz қатыншты сақтап тұрсаңыздар, аябай соны болады. Алдағы болса, Чыңгыз ағамыз мен Самара ешігімізде сыйлағаныңыздарды түсінеміз меймандар. Biraz қатыншты сақтап тұрыңыздар, мен сіздерден ошаны өтініп сұранам меймандар. Biraz қатыншты сақтаңыздар. Параңыздар тапты olsun. Параңыздармен тұрыңыздар. Параңыздармен тұрабыз. Демек, конкурсты баштаймыз. Не деп қоямыз? Күлкі градус. Күлкі градус командасына қол шайып қойыңыздар, бұйырмандар. Ол чаралар ең соңғы Сіздердің командаңыздар. Шабдан командасы қол шайып қойыңыздар. Сіздердікі? Бешкемпір командасына қол шайып қойыңыздар. Пара келді, Бешкемпір командасы. Еді, ежелер, мына жігіттеріңіздерді бір бөліп алыңыздардағы өзіңіздер оғышып, төр жақ өтіңіздер. Төр жақ өтеміз. Отырауыз мына жерге. Күлкі градус командасы. Сізі? Ебі конкурсын шарты түшініңіздер. Азыр екеуіңіздерге жаңағы путелегірет, құттанға бары жоқ деген ұрды қойып береміз. Ошал музыка кеткен ұчында батырақ шамнаға басып келішіңіз керек дағы, ағауызға ұрдашыңыз керек. Ал емне жүрет, бұл емне жүрет деп.
Анан жанагы эркек киши ырдаган малга келгенде ордуңуздан турасыз дагы менин тууганым, сенин тууганың деп экөөңүздөр ыры менен айтышасыздар. Ырдын характерине жараша келген элге образ чагылдырып беребиз. Жигиңерге бийлейт экен да көрдүңүзбү? Жакшы экен. Barakende. Gülkü Gradus komandası ne sebepten Gülkü Gradus dese bular uruşup ketken кезде dagı biyleyt eken da gördüңүздөр. Mana ушул жери менен өзгөчө экен Barakende. Кийинки жок. Түшүнүктүү демек биз баштайбыз. Шодан командасы күйөрмалары болдурбосун болжам болса деп. Келди. Senin tuğanın, konuşasın kıyrasın, yine oranın. Yiğitle çırak koy, minne kıynaldım. Koyaltın tuğanlara kuyat kılbağın. Stop. Kандай atkaldı Şatan komandası? Kalbağımızlar jaman emez. Alebe. Mine patronumuzlar. Andan keyinki komanda. Üç kempir komandası. Beş kempir ha? Kolu geçiriz. Beş kempir değil. Oturun derken. Demek konkusun şart düşünüktü. Düşünüktüğün konkusun şartı. Demek beş kempir komandasından gezekli veririz. Başlayın izleyelim diyeceğiz. Konuşasın kıyrasın. Yuvarlanın kaynasın bir yapmadan. Baldı, köp çaldırma baldı. Kандай atkaldı meymanlar, beş kempir komandası. Eng mıқты oldu Barakende. Anam, Grand Prix'ni aytpay koyupmun. Men birinci orunun belegini aytıpmın, Grand Prix'ni aytpay koyupmun. Grand Prix'ge meymanlar Elektrozavodskiy metrosundan 2 komatalı kvartira beriledi Grand Prix'ge meymanlar. Gülbağ üstüne toy bütkönden birele sutkaga. Gerek bolup kalışı mümkün. Eme konkursumuzun ikinci turunu ödürüz. İkinci turda jigitlerim, astığa çıkыңыздар. Kanın bir жарыш сөз var, başladım korktun mu başlama degen. Жарышқа қатысып беріңіздер, мен сіздерге ишенемін. Мына жерде мотоцикл бар, мына жерде ат бар, мына жерде эшек бар. Ким мотоциклді таңдайды, ким атты таңдайды, ким эшекті таңдайды. Сіздер нені таңдайсыз? Мотоцикл. Мотоцикл, сіз? Ат. Сіз? Эшек. Қоншақ болыңыздар. Мотоцикл қандай жүреді? Ушинтип жүреді мотоцикл. Ат қандай бақырады? Қоншақ олар меймандар. Эшек қандай қиқырады не? Келме ма? Айтпайсыздар. Қоншақ олар меймандар.
Birinci biz мотоциклдан başlayımız. Hazır indiyski muzika gider. Muzika ketken uçurda muna жерге чыгасыз дагы. Акырындык менен мотоциклди алып чыгабыз. Мотоциклди тебебиз дагы, минебиз. Айдам дегенде мотоциклди дыррррн айдаган бойдон барасыз дагы. Ританы мотоциклга учкаштырабыз. Ританы учкаштырып алып, кайра шашпастан айдап келебиз. Индийский образ бересиздер. Анан кийин мына жерге келип туруп мотоциклди бир чекеге токтотобуз дагы, ортолукта экөөңүздөр индийский биге бийлейбиз. Hazır muzika жаңырат, мотоциклди алып чыгабыз кеттик. Мотоциклге кызды мингизерде этияттап, чыгып албай. Алып чыгабыз мотоциклди, алып чыгабыз. Жөн эле, мындай эле, бол менен эле. Бол менен эле, мындай эле. Алып чыгабыз, ортолукка алып чыгабыз. Минебиз экен мотоцикл менен. Айдайбыздар мотоциклди, болчабылар меймандар. Кийинки атка кезек беребиз сүрүн байка. Азыр музыка кеткен учурда атты байланып турган. Агая деген дагы учакта деген болот. Азыр музыка кеткенде атты алып чыгабыз. Акырындык менен эгарды коебуз, басмайын тартабыз, үзөңгүнү тебебиз, атты минебиз. Чабыңыз дегенде дигидик чабып барасыз дагы ританы учкаштырып алып келебиз. Атты бир чекеге байлайбыз, экөөңүздөр ортолукта бийлейсиздер. Күйөрмандар болсо, кол чапкаңыздар болсо жаман баштайбыз кеттик. Атты алып чыгабыз. Basmayıldı tırtağımız, basmayıldı. Üzöngünü tebemiz, çabımız attı. Kuzlarına senin miyim koyacak ha? Бұл параның аты өздерімен қош еле билеп береді екен. Жақсы екен. Өкөөңүздөр эжекеңиз менен ага сүйгө барып жатарда өзүңүздөр бир кирнелете олоңдан жатыңыздар, улуу мында калган эжелерге. Кийинки Бешкемпир командасын чакырабыз. Бешкемпир командасы келип коюңуздар. Эң опасный экен учурдагы мына жерде эшек байланып турат. Эшекти алып чыгабыз. Эгер туккан жайнап кетсеңиз жакшыраак кетет. Эшек баспай кыйнайт. Чычаңдайт дейт. Эшек баспай кыйнайт. Астын тартасы, артын тебеси эптеп, ритага эшек менен барышыңыз керек. Кийин эшекке учкаштырабыз, учкаштырганда эшек өзү эле чурпайт. Демек, музыка кетти, Бешкемпир командасынын күйөрмандары болсоңуздар. Алып чыгабыз. Эшекти алып чыгабыз. Ана эшек баспай. Кашан опа! Ошон айтат меймандар. Кийиздин көркү оймода, эркектин көркү мойлода дейт меймандар болчу. Анан эми меймандар конкурсубуздун жыйынтыктайлыбы же 3-турун кошойлубу? Кош дегендер болчу коюңуздарчы. Мен көпчүлүккө баш ийем меймандар. Азыр конкурсанттарыбыз, катышуучуларыбыз 3-бөлүккө болгон өнөрүп тартуулайт. Бар өздөрү керектүү. Чечүүчү тур деген
кинодогу Султан Сулаймандын образын аткарасыз. Анан сиз Хүрем болосуз, Султан Айым Хүрем болосуз. Айымдар жакыныраак келип алыңыздар. Анан мен экөөңүздөрдүн ортоңуздарда жанагы Сүмбүл ага болуп берем. Азыр Сүмбүл ага дегенде мен келем сизге. Сүмбүл ага дегенде келем, өкүмдарым чакыртып сиз дегенде Сүмбүл мен сени чакырдым дейсиз. Анан эмне болду, эмне кызмат өкүмдарым дегенде Сүмбүл ага бүгүн менин маанайым жок, Күремди чакыр дейсиз. Анан мен барам да Күрем сизди чакырам, келесиз дагы өкүмдарыма келесиз. Биринчи колунан өбөсүз. Колунан өбүп туруп анан кийин келгенден кийин айтасыз, менин маанайым жок, мага бийлеп бер дейсиз. Анан сиз айткандай болду өкүмдарым деп бийлеп бересиз. Демек биз баштайбыз, алгач Сүмбүл аганы чакырабыз. Кеп. Неме, Сүмбүл мына жакта жүрөт да чакырат келесиз. Сүмбүл аганы чакырасың. Неме, нормально келет Сүмбүл, хорошо? Сүмбүлдү чакырып алганчы. Сүмбүл ага десиң, калбай болосуң. Сүмбүл ага келеңиз. Өкүмдарым, здравствуйте. Как ваше настроение? Плохо. Плохо, почему? Хрена позовите. Обозначается русскому на язык. Заправка бензин аптека. Зачем разборка? Не понимаем по-русски, по-кыргызски говорим. Не кызмат менен, не кылайын? Мен маанайым жок, Хремди чакырчы. Болду, шеф, азыр чакырам. Кандай Султан Айым? Жакшы. Настроение кандай? Жакшы. Өкүмдарым чакырат. Макул. Макул экен. Мен кайрылабыз, чакыртып сиз өкүмдарым дейбиз. Чакырттым сиз өкүмдарым. Хрем, менин маанайым жок, бийлеп берчи. Сен айткандай болот. Кеттик анда бийлейбиз, сен айткандай болот дейм. Рахмат, эже, бул жакта турабыз, параңыздар менен тура бериңиздер, ушу менен жыйынтык Бул жака кылабыз. турыңыздар. Корпусуңуз түшүнүктүү, демек баштайбыз. Сыйлаған çıkıp болғанчы? Пешенеңизде турат го Сүмбүл ага. Арте чыкасың. Мен Күремди чыкарчы. Срочно болуп кеттиби? Ооба. Султан Айым. Oo deseniz. Anlayız. Ayınız. Siz de bakımdan çakıdan. Қолынан өбіш керек та бірінші. Тосып қойсын микрофон дейді. Настроением жоқ бүгін. Кечириңиз. Бийлеп берчи мага. Кеттік билейміз онда, билеп берші маған дейді. Поддержка мені, поддержка! Baldı turu verdim. Kralız çürüngüzler. Beşkeptir kamanası. Görmeler bol çarp koymuşlar. Beşkeptir kamanası. Demek başlayımız skeptik. Сүмбүл братишка. O bratan. Келдим мен кашыма. Geldim kaşıma canına bratan. Маанайым жок, Хремди чакыр. İmminle küremli mi? İmminle de. Anday Sultan Ayım. Жакшы. Çorluğu kasa oldu abi. Aldınız mı çorluğu kasana? Siz de ökümlerin çakırdı al, akşalık amca otapçısın diye. Geldik başladık. İyi, ulan Sultan Ayım'ın lörsün mü?
Anayım yok. Gönlüm açık. Makul da kettik anda. Süleyman Sultan'ı bile duydu. Baldı, figuraga gösterip baldı. Nao. Komandаңыздар. Kaldı. Күлкі градус командасы birinci орынды алсын дегендер бар mı? Al эми Şabdan komandası birinci orunda alsın degендер. Çok, onlar ancak bilye algan yok. Beş kempir bilyeli, beş kempir alsın degендер var mı? Demek birinci orunun veregen ruhsatınızdan bilen beş kempir komandasına sunamız. Beş kempir komandasına. Alevera, ikinci orun, üçüncü orunda anıqtawayız. İki komanda ikinci orunda aldırma toyunda janamırsalar. İkinci orunun veregen Derde bolsa ең сонун командаларга biz sunmakçыбыз. Бул sizge, ал эми машинка sizge. Бул команда сиздерге экен, бул жакыңызда келсеңиздер. Ал эми sizge материалдык жардам, көп помощьтап коюптур. Демек, бар болуңуздар, эң сонун аткардыңыздар. Урматтуу меймандар, мен эл алдында айтышым керек. Бул агаларыбыз, эжелерибиз бул жака чыгып алып меймандар, элдерди күлдүрүп, белек утуш үчүн чыккан жок. Бирден бир максаты бүгүнкү тоюбузду шанга бөлөш үчүн чыгып олтурат. Агаларыбыздын аткарган бийи сиздерге жаккан болсо, купулуңуздарга толгон болсо, урматына бир кол чайып коюңуздар. Орунбагыңыздар чоң рахмат. Орун алабыз. Азаматсыздар. Жолго чыгабыз меймандар. Буйга айылынын тургундары, тактап айтканда жердештер, сөздүн кезегине келип коюңуздар. Жамаатты баштайт Жеңиш агабыз, Базарбай агаларыбыз баштаган жамаат сөздүн кезегине келип коюңуздар. Бар болуңуздар, эң сонун сөздүн кезегин кимге сунабыз? Улуулатып баштайбыз, керек сага. Assalamu alaikum tug'anlar. Bugun bizda ушул tasvirxonga, ушул kechega жолугуштуруп отурган өнөкөрү Чыңгыз менен Самара карындашыбыздын бүгүнкү жакшы тилектер экен. Үй той, демедебекпиз Чыңгыздан. Ошол биринчиден ошол уулдарын өмүрлүү болсун, эч качан оорубасын, ар дайым жүзүндө күлкү болсун. Сен үй бүлөңдө жамандык ар дайым алыс болсун, жакшылык ар дайым жакын болсун. Сен янда алган жаңы үйдө ар дайым ушул талпа болсун, бага кыргыз айтканда мейманың үзүлбөсүн, тасторконуң жыйылбасын. Азыр будан бизден мурун айтып кеткен баардык жакшы тилектерди Кудай таалам ушул насип эткен болсун. Оорубагыла, тынч болгула. Ошол күнгө келип отурган тууган кишилерге да чынден соң узун өмүр, ишиңизде ийгилик, айлапабыз тынч болсун. Айылдан ар дайым жакшы кабар угалы. Тынч бололу. Рахмат. Ukan bugün öyle mas oğullarla da pil bolo. Hocam biliyorlar yani. Kimi sürekli? Ay
айымдардан қосыласыздарбы? Бар болыңыздар, чоң рахмат дейміз. Той иелерін құттықтаңыздар, андан кейін орын алыңыздар, біраздан кейін урматтыңыздарға бей баштаймыз. Той иелерінің чоң тағалары сөздің кезегіне келіп қойыңыздар. Емин ағамыз, Атише жекелеріміз, Урмат, Элдияр аттуу ағаларымыз жамаатты баштаңыздар. Мүмкін болса батырақтан сөздің кезегіне шығып беріңіздер. Ағалар, бүгінгі тойымызға қош келіңіздер дейміз. Бар болыңыздар, қатарыңыздар ешқашан кемейсін, көбейсін дейміз. Бар болыңыздар. Сөздің кезегін рұқсатыңыздар менен келіңіздер. Mайлы sütlü olsun үйіңөр, ұлыңар аябай деп сыймықтарынан жашынақай ұлдары болып чоңойсын, бақтылы болсын, дағы көп ұл қыздар бола берсін, ен соңыңар шын болсын, ішіңерде игілік болсын, ниетлесең әттегі мақсатыңарға жеткіле. Бұл үй алыштары оңойын дерсе емес. Şu aябай жақшын дерсе, аябай уақ сүйіндік. Şu үйіңерден ағарып көріп, daha көп жақшылықтар бола берсін. Тойыңар той болғансың, бақтылы болға. Чыңғыз, самары, сізден бүгінгі ол тойлармен жоқ. Тәш, үйіңар Аспада жақшынақай жігіттерден болсын, сенің керегіңер болсын, алдыңқы қырғыздардың шығам жігіттерден болсын. Көкөңі үйіңермен құттықтайыз. Жаш болып тұрып, Москвадан үй алыш деген оңай емес. Көпке жетіпсіңен. Анам бұл жерде апам тұрады. Анда құттықтайыз. Сенде жігітті өстіріп қойғанменен. Олға денсаулығына жақсы болсын, ел менен алдыңқы жігіттердің болсын. Чыңғыз ағам біріншіден алған үйің ошол Құдай құтқарған үйден болсын. Ошол елден ағарып көбі мол қыз шығар. Ошол Tanışlar, tuğanlarımız oldu, o şeyden toy verip, o şeyden ağırlık verip. Ben bu meseleye tamamlam. Erте kelgenler bu, urmadıganlar biznes açıp alıp uydu. Sen qanday alганын мен түшүнбөй атам. Ошо советтердин кичине болсом да бизге айтканча, биз дагы сен артынан уялалы, биздин да ниет бар. Ошондой айтканча жүрөм. Аял жақшы екен, анан ел жақшы болады дейді. Бир болса, ошо келин жақшы бар. Деп мен да айткым келет. Анан биринчиден Курбан жеңемден ушу Алмазбай акамдын ушу көрбөй кеткен нерселерин ушу силер толуктагылачыңыз. Курбан жеңем бактылуу болсун ушу. Ошол алган үйүңүн төрүнөн ушу чай ичсин. Туура нерсе кылып атасың, кандар жолун ушу элдин башын ушунча кошуп отурасың, сага чоң рахмат. Şu bergen kayresinin, uşunca elge bergen kayresinin kavul bolsun. Dayım ошол үйдөн агарып көгөрүп бактылуу болуп. Алган аны менен тең кадырла. Мына кичинекей бөлөктөргө дагы жакшы. Рахмат, дагы барбы? Келиңиз, суроолор боюнча. Чыңгыз. Умар
жакшы күндө жолугуп отурабыз. Бүгүн Чыңгыз үй той, ул той өткөрүп атат. Ошо алган үй кут болсун. Канчалык ушундай меймандар келген сайын ошончолук кут келсин. Ошо уулунун өмүрү узун болсун. Бүткүл Кыргызга, Кыргыз элине жараган кызмат кылган жигиттерден болсун. Патриот болсун. Анын эле ошо жакшы туугандар жакшы отурушат, ошолорду баталар жасалат дейт. Алар өлүп, ишин ийгиликтүү болсун. Мамет сизге куттайбыз. Рахмат, демек бар болуңуздар эң сонун каалоо тилектерди айтып өттүңүздөр. Ошол каалоо тилегиңиздер түз барып той элдин тишиндейбиз. Чоң рахмат, тойлорун куттуктайбыз, андан кийин орун алабыз. Жамаатты эстелик үчүн сүрөткө түшүңүздөр.